هانیا و هەردووک برایان خوا ڕزگار بووین دەستێ داعشن. ژی وێ 6 ساڵ بوون دەما کەتیە دەستێ داعش. موسایە برای وێ 10 ساڵ و هانی ژی 4 ساڵ بوون. لە ساڵە 2018 هەر سێک ڕزگار بوونە بۆ ji bîrçûna bîrhatinên Daeş, mosîqa û stran helbijartîne. gelekî xweş e yani qanca û seşmerem dîn bêne vê derê em çadîrkayî nem acîs bin nefsê me nexweş bê xtem têne vê derê kêf me tên xwe kêf xweş bi Tîpa şingaliya hunerî bo rizgarbûyên destê Daeş û awareyên kempa Şariya hatiye damezirandin. Sî û du endam in dabeş bûne bi ser grûpên mosîqa, stran û dawetan. تم قالك يغيري وأزبخا غيري يعني سكاد مني في تيبا كده وما قالوا عن استران قدن وسفيري قالك تشتابو مسفيري موسيقى بوم قالك في دد مبو براستی بریز به ما تیپه ده وقتی ما بحر و چوب مشغول نکردم متعاز من مالده بشی ساعت ما تیپه ده سفیری استران قد نبوم وزگلگی کیف خوشم هکاس متقدم بوم پیش دچوم Mamosta qewal derçûyê peymanga hunerên ciwan e. Digel her du kevalên xwe heftiyê 3 rojan. Vî grûpî fêrî hunerê folklor dikin. حالاتك وسا يعني بقلك حالات النفسية با خلق شيد بون او جروب ما تشكل ما قبل كيم هدفك هم ده فيري استران قوتني آلات الموسيقى بنجي وهم نفسيا شو قلق باش به Çar mehen neftipe hatiye damezirandin. Bûye fêrgehek bo kesanên ku ji nazên dayk û baba û beşek jî yên kes û karên xwe bûne. Bilûl û def du amerên mosîqiyên giring in di kulturê êzdiyatê de ku mêjiyeka venebirî digel wan de heye. Serray aware û penaberbûna wan lê berdewam bi rêka nifşênî parêzgariyê li van her du amêran dikin û bi taybetî di bone û merasîmên aynî de dêne bikarînan. Nayf Ramazan Rûdaw, Kempa Şariya.